Good morning. Northeast Windona Sandok Chariba News Analysis. Bideng tabiriba punmakpu taram okchari. Ngasi pause singda pongba paukara khana nabagi damakta ekhigi studio sida lengsintuna laibiribasi Santa Nahakpam Secretary General UCM ni ujabu taram okchari uja. Ngasi gi pause ambada headline waina fongnari baso uja Laimakongi 57 Mountain Division Campus tagi mangkiba Kamal Babu gi matangdani mangkiba siga mari lainana tongan mawafong kya mafongdok na ragli ahanbada Laistram Kamal Babu Army gi campus tagi mangkiba nina mapung oina mapung oiba teksak asi Army na pugadabani haiba Chief Minister gi wafam aduga ngasidagi Laimakongi Army sing sathok sasin tauba thingjalagani haina JSC gi maikaidagi sufongdoragli aduga High Court ta JOC na additional report file tawraknaba matam pibiyo haibana chingba tongan wafong kya ama sufongnari oza wafam sing sigi matangda kari thambini oza akoyi ko Army ke manungda changba nataga thokpase ngasai magi tonganba keno lay koi mai procedure ai tare ko ngasai matam amada akoju DGR contractor oi me ko DGR contractor kana even IGR sau chang muse akoyi tonganba gate pass ama aina changam daida madu gate pass to pa changba aduga aina thokanda gate pass to gate ta piram gadone ko ada hajiki case de masai mi se ma chahi kya adugi Army game du da ma thabak tawraga la mi ne ko adu ma gi hojiki keno sida kayne khoye hojiki leiriba condition sida ma bu mana manung na changraba matungda changi bagi record ti phanga thokpai record phangde ha bisidi masidi numiti da moigi adu da duty tariba gate duty taba RP sing adagi moi military police ama manung da leibane ko kai manung da crime thokta di military police na kai ngausan na ba sipai gumba kai gumba leita di moina phaba pun matawga lokap ta thamma khotba manungi mai masai procedure am leijai ba adugi procedure du yenga kana sai mi mang base ke manung dagi mi changraga mi phangre mangre magi changi bai CCTV footage ti lei aduga ngasai ge keno ge tholok pai thi phangre hai ta di madugi whole and sole responsibility je GOC sina lawgadam ne ko aduna mayamna tawbiriba protest yam chummi sidagi kitang ena kanjan bai ta ko legal step khara su loba ma changi High Court ta kai da tawbu su yam chummi aduga moigi ngasai ge Army gi procedure da moigi ke manung da thokpa crime je kanana yengsan ba yam jano khoi ngasai ge kene ko High Court intervene to ya bra Army gi keno da tongana leibra aduga ngasai ge akoina hangbadadi keno hai ta beyond the limit of civil law gi mwang da leibani na akoina hangbaga na di khomak taw jai ko High Court na hangadi khomakadra adugumba mayam ma do additional keno file to ba matam pibi on higher position so dum afaba keno ne hai image ne hai ta ko inquiry tawri hai bagi potu ne ba khumdabdi ya roidana ko aduna masai gi numitu da taba subida major den adui matungda moi kem gi commandant oiba kem gi su commandant no anum leibo kem du sena mai tare numitu gi security kai ka sena ba adu mayam duna magi process and procedure sing do kamai na tawgi no adagi kem manung leiba CCTV camera sing den magi secure oiba gate sing mana sang maya ba ya ta ba samna adu kem manung da golf course am ju leibni adagi helipad am lei adagi yam chawa game ne ai tai ko aduna mi je mangra ga heta mangal laga da phumjan ge ga enkhal laga de dum phumjan ba ya ga da jaga ne adu manungda tawriba search operation sida civil police involved on bagi yama job daka le adagi madugi ngasai gi kai dai civil police ka Army ga committee sem ya bjala wari bobo ko ada IG level da natraga DGP ADG gumagi level da inquiry committee ma sakana set up tawba ma mathau tai Army ga punna ko ado home gi advice dagi ai tare ko adugumba ma set up tawga tawdraga di mase nahan dagi mamang dagi hoi gi kanona kai ai tare hoi gi miyamna Army adagi Central Forces singi matakda thajaba le rakta base sigi thajaba le ta sigi matakda confidence gain tawna bona da chawa wa ba ma masi mi ji thipang da ta ri ko yam chawa wa ba ma di soidana oigani ha base masi ai sumain thamjage thagachri oza aduga mathangda lakchaning bana khoi gi Arambai Tengol gi luchingba korongan ba kuman chenaba case ani yauna punna case nipan Supreme Court na khangalak badagi Guwahati gi NIA court da transfer tawkhre haibani oza wafam sida lakchaning even khoi gi Arambai Tengol sina lawri ba thodang si so chawba kya ma su khoi leiri haibadare thawong sida khoi kamaina yengbe ai haibdu oza haibi sigi akhoi gi keno se monda ngasai ngarang ine khabar thengna jabda hojigi Arambai gi mathakta kanona NIA na nataga kanona palaiba case masi akogi state ki armed deposing da lut togiba khulai sing hai tai ko madugi khulai sing dugi oiba case ne aduga amana ngasai gi kai sanjen thong gi mamang da yam chawba confrontation ama miyam ga
मियाम का गवर्नमेंट की पाखुम चप चाम पामदे है ताई मधु मयाम दो मणिपुर मियाम की अपुनबा इंटीग्रिटी से कन्नब होनबदा मणिपुर की मिलिटेंट सिंह का थेंगनखिबा पोटनिना पोट ओइबने अदु ओइबसिदा कमाइन तोगेदा मसागी इंक्वायरी दुदी केस लेरबनिना इंक्वायरी चथदबदि यारोय अदुबो इंक्वायरी की आउटकम तो कमाइन लाके नत्रगा अखोइना मोइना करी मियेंग येंगई अदे इंक्वायरी तौरपसिगी अफबा मना सरकार मतम जाना स्टेप लखलक्तबदगी अरामबाई गुंबा अदे ngसागी कल्चर की ओइन लेजरबो ऑर्गेनाइजेशन सिंगजे मसिना मखोइ मसा मसागी कहनी को अखोइना लाइसेंस गन सिंग दो पाएगा मधुदा थेंगनबा ngमक्तदना सोफिस्टिकेटेड वेपन पाएगा वेपन पाएगा अखोइदा लांदारकपा मिलिटेंट सिंग दो थेंगनना बहोनबदा पुलिस सिंग दा अदगी अतै अतैदा प्रेशर तोबने हाइबगी पोचे मियामना तोबो प्रेशर ने हाइता हुजिकपुदी केस अरामबाई ताजगी वानी को अदो आई वाखंददी मधुगी थौदोक्सिंग थोकिबदो अरामबाई मथंदा ओइरमोयना खल्ले अदुगा अरामबाई पुरा ब्लेम तौबसु लानगदरा मरमदी मियाम की ओइबा मियाम मदमदुदा लेइबा हुजिसुनी मियाम की एप्रिहेंशन जे केम नती अखोइगी सेंट्रल फोर्सेस सिंगसिना मफम जाना मोइना मिलिटेंट सिंगसे डिसआर्म तौबा नत्रगा कनो तौबा अखोइगी के तारे को डिसएंगेज तौबगी महुत्ता अखोइगी मयाइदे सुम लेरगा मीना नोमै कापा काना रिएक्ट तौबा ngमदबा अदगी कोमिंग ऑपरेशन मफम जाना चथरगा मधुगी मयाम दुबु कहते न्यूट्रलाइज तौबा ngमदबना मरम ओरकांदा मियामना पुलिसता अदगी खुलाई पाइबसिंगदा अखोइगी लो एजेंसी सिंगदा थाजब लेरतबदगी मधुगी आर्म लूटिंग की केस से इम्फाल वैली दा थोखिबसे अदुमाइना थोखिबनेबा अदा मियाम से अदुमाइन तौबा मियाम नतेबा अदु एनआईए ना लौखलक मतमदा मधुगी रेस्पोंडेंट ओइरिबा अखोइगी अरामबाई की लुजिंगबा सिना कमाइना रेस्पॉन्स तौई अदुदगी ngसागी मियाम अदे अखोइ सीएसओ सिंग अखोइना कमाइना मसिगी कनोसे अखोइना कमाइना येंगी हाबा अदुगी मखा याम पोनगदा हेंगलेको अदुगा मसे माना लुजिंगबो ओइरुबनिना ngसागी मागी फेसबुक ता थागलकपो खोटपो मोइना कोट तौरगा हायरकपो मयाम दको अदुगी कोट तौरगा हायरकपदुदा मिस इंटरप्रेट तौबा नत्रगा ngसागी के हाइताइको अखोइगी थोइबा थौदोक्तुगा कोटतुगा चानबा हाइताइको अदुगुमबनेनसु तारकपसु है हेंगवाइको मसे कोर्ट की फाइंडिंग निना अखोइना सिदे याम कमेंट तौरुबदि लाने अदुबु तौबदबु ngसागी अखोइना थमजनिंगि कइनो हायगांदा सरकार सिना मतम जाना थबक लौखत पिरमदबनिना अखोइगी मिलिटेंट सिंग दो न्यूट्रलाइज तौरक्तबनिना अखोइना पाइबा लाइसेंस गन मैम सिनदी मिलिटेंट की सोफिस्टिकेटेड वेपन दु थेंगनाबदा मतिक चादबनिना को मधुगी खोसाउनरबा मियामदुना मतमदुदा आर्म डिपोसिंग से लुट तौनब होनागिबनेबा मधुदा मी सोइदुनेबा अदो मी सोगदा लुट तौरेगाइना थुगाइगा हराव हराव पुगिबदि नतेबा पुलिस की साइड तगिसु फायरिंग मैम अम लैगी अदगी रिएक्शन मैम अम लै अदगी केनो तौगिबसु लै इवन मिनिस्टर याइमना ऑनरेबल मिनिस्टर याइमना मागी मयुमदा लुट तौगोबा खुलाई सिंग दो पिथोरकनबा डिपो मा हाइदी थममबदाबाउदा खुलाई थादोअम्बा मियाम हो लेरिबनेबको अदुना सिगी सेंसिटिविटी से फजने येंगाकांदा सेंट्रल गवर्नमेंटनसु मागी तोगान एजेंसी सिंग सिनरगा केसिंग जे नियम चुमने लोखलम चंगे अदुना केस लोखलक मतमदा सागी मणिपुर कन्नबा मिलिटेंट सिंग सिपाही सिंग थेंगनरतब मतमदा थेंगनरबा मियामदुदा ओनसलगा तौरकपता दि मणिपुर मियाम सिसु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट चखिबसु याय अदुगा सिसिना अमरमदा गोल्डन अपॉर्चुनिटी अमसुने हाय तारे को अखोइना अखोइगी मियामदा हाय तारे अखोइगी हजिकी अरामबाई की चीफ ओरिबा कोरोंगन बसिदा मंगोंदा तौरिबा एलिगेशन मैम से मियामनसु मंगोंदा तौरिबा एलिगेशन से सिपाही सिंगना अदगी कनो सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना महम्मदम जाना स्टेप लौखलक्तबदगी मियामगी ओइबा इहो अम ओइगिबने हाइबसे मसि प्रूफ तौनबा अखोइदा तंजा अमसु अखोइना फजना लौहोबा मतंग साय हाय तारे अदुना मागी एलिगेशन से कोगन्नबा हाइबदि कनोगी अरामबाई खक्तन नतेबा मतमदु तौरिसेको मणिपुर मियाम लोइनमक यावरगा तौगिबो ngaतनेबा अदु ngसाई आइना ngसा हाइजबा फेसबुक द थोइबा पोस्टुगा टाइमिंग दुगा चानगिबा अदगी ngसाई कनोसे अरामबाई सिना खितंग यूनिफॉर्म लोमदा लेगिबनिना को अदु मिचम मैम दुना खंगौदबा अदुना मोइदा ब्लेम खितंग ऑर्गेनाइज ओइबदुना मोइदा ब्लेम ओइबगी मोंगला अदो अखोइ मैम मानरगा मैम पुन्ना मसी कॉन्फ्रंटेशन जे थेंगनाबा मचंगी अदुगी मणिपुर पुलिस ना जो मधुदा रेकॉर्ड फ्रेम लेरमगनी 7 एमआर दा तौगिबा अदगी कनोदा अखोइ सेकेंड एमआर दा तौगिबा अदुगी रिपोर्ट तोंगान लेरमगनी मधुगी रिपोर्ट सुंदुदा कमाइना थागलिनो हाइबा पोतो अदु येंगमा ताबने अदुगा मियामगी ओइनादि मसे अखोइना मरम मफम मतम चाना मसी पोचे अरामबाई खक्तै वाना तेबको होजि कोकोमी लेसिसु कोकोमीने तौइबा एजुटेशन मैम अदे अखोइ यूसेमना तौबा एजुटेशन मैम अमा अदे लुक ट्राउम दोइगे एजुटेशन मैम अमुकोना तौबा अदगी ngसाई कनोना अखोइ फोक्स ना तौरि मैम से सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट लोइ चलंगने हमसे अदा मखोइना हेक तौनिंग मतमदा अखोइ मथकता चार्ज तौसलकपसिदी सिदी अफब खुदम नतेबा अदि इरांग से लोइसनबा होनबई मुता अखोइ मथकता चार्ज मैम तौसलकपसे सिदी अफब खुदम नते सि सरकारना फजना कुपने येंगमम चंगे ना इसमाइन तमसे
Thakachari Oza aduga akoigi ZPM gi Rajya Sabha gi member ke Balan Benana Manipur gi lan asi loisinanaba President rule thamgadabani haiba wafam phongdokhiba natana ngarangsu aizol da pangthokiba paugi mifam amada party asigi general secretary media and publicity BL Crossne Jobana Manipur ki chief minister from Thadokadabani haibagi demand tawkhraba matung Mizoram ki chief minister Laldu Homana Manipur da president rule thamgadabani haiba demand amuk tawrakre habinoja thawong asina wafam asina takpadi khoigi Mizoram na Manipur ki chief minister da khoigi attack tawrakpagi mawong ama haibadi ui haijaba tar oja kari haibini Manipur ki laibagi am thi je ko akoi Manipur ki MLA Manipur ki MP singna sigi pot sing je defend tawgadamni chief minister to chief minister tawnagada thabak na te si je Manipur da pya thamba thamdaba Manipur ki irang kamai loisali kamai tawi habse akoi praja ki di always ready ni praja ki ready ne habdi chief minister lairasu leitrasu pya la su lakrasu akoi kem na chung de maramdi Manipur se historically thugai be abal lam na te ba merger toga changi belam ni adugi agreement merger agreement du da soi tawna bada adugi da United Nations Charter me amanga ka dawne ko aduna hekta moina India gi article number 3 gai le se sina state manung da state create taw gai le si me am sina heta changa ga da thugai be adam the people mandate ne ta ya ron te si ko da ga sai gi adui mathak da su huji NIA gi adagi India gi security forces me am gi adai law gi agency sing na phangai be report sing sida Mizoram Manipur adagi Assam soi da sigi irang je sandoa kanda chicken neck se China na taw ga thatlaga sigi strategy ji government of India se khangi ne ko adu khangmani na sai ge masida akhone amna toan ban maikai dagi pia tamba thammu haiba thamnu haiba chief minister matik chai na ta ga chade haiba sigi matang sida akhone amna comment tawai mathau ta de Manipur gi miyam hai tare ko akhoi gi di Manipur gi miyam indigenous tribes sing ga akhoi ga punjalaga Manipur gi leiba leaders sing se moi gi level da su leader the elected leaders sing gi level da su punjalaga masai kano se akhoi gi kuki gi leader ne ai ba phak ta ba yori ba Paulnal gumba LM khauti koina di Manipur gi DGP ora ma ba Manipur security position ba pasana understand to ba sugumba miyoi sing sina anti state ki activity chatharak pasing se kamai thing na duino haibdo adom da mai onjan gadamne sidai da akhoi na chief minister Mizoram na adu ngang re ada ngang re do pakhum pawo to udana ngang ne bagi mathau thoi pata de aduga ai wakhanda mase kano ne Manipur gi miyam se PR lak pase ka su kiram ngane khan de ba haji ki si mamang da haibi du ni ko koron bagi matak da laiba NIA gi kesi aina hojik to so ai jagre kokomi gi leader sing gi matak da su dum lak pe maram di kokomi aduga yengado idi kai no ai kan koron bagi matak da sumaina case lak pata de aram bai gi matak da lak pata ga di aduga chana na ai tai ko chana na sai KNF kai no khara yawi bani khabar da ko sai gi khoi gi kano da water kano se khoi gi PhD gi kano ma da mapam sa tum lai ringai da hat padu da kuki naron sing gi maming palaga madu chene aduna moi matak da case laukale moi mi phai ga in tawri je logi oi ma thau ne ko madu chum ma ta ga di adum chatha bada thodokpa praja miyam na adugi objection ka ju lai roi taw tabu masai gi suppression gi mong da model rai tare ko aduga politically divide to political division gi mong da sugumba matters se sum chatharaga akhoi gi Manipur gi oiba ngasai gi nationalism gi wakhan ja masi suppress tawra kanda ngasai gi Bharat Sarkar si yaudra ne khoi hingma maroi moi ga khoi ga thengna bje ngamdre ga ina phawon bse sidi aphoba idea na te ko ngasai gi Mizoram ne intervene tawakpa adagi ngasai gi Kerala gi MLA mana motion ga pass tawakpa MP mana motion ga pass tawre se masi Manipur gi MP singna masi motion pass tawgadamne moi dakar le gadi moina parliament gi mamang da phamma ga hang strike photo wi ai ba ina ai ko protest to wi ai moi democratic protest me am to wi ai ba moina ada ko ada the midi well the hipsel le ba mamang da Mamta Banerjee na saudana che bo speaker langjal lamaga thokhi bagi incident le ba adu da Mamta Banerjee do ga disciplinary action lo ngam bonte moina maram chum bata gadi madugi ngasagi democratic government amagi democratic kano ne ba kahane assembly ne ba du ko adu ma amama ubam thu ya wan da swaida akoi gi kahani ko paper tiger saba then kano da media da tiger saba si gi culture sina akoi gi laiba internal problems si is the me atopana akoi da yam ngangan ba masi politically weak oi bagi ne na akoi na logada ba ne ba aduga Government of India su ngasi ngarangan ai wakhanda handak parliament sida Amit Shah na wangang pa matamda
मणिपुर मताना सोइदना करिगुम खरदि nga kadong male maramdi pressure se yam phasan leire hojikti pressure phasan leire ado sigi pressure maruk sida akoina pamjabdi manipur miyamna pamjari sidi hojiki ngasi mak arambai oibwani hayeng kokomi oibai hangchin meite lipun oibai mathangda akoigi UCM oibai mathangda amuko oibai mathangda akoigi kano fox oibai sigi manipur ihause hoba matamda sigi loop singjina agitation da achoba mateng pangi gaina ko loisan akoina government of India na loisaning agasu loisandana ba madugumba tactics mayam amna moina tawre gaina haijalaga ta akoi mayam loina case lo palak ba yaiba ado masi aduna kibagi mathau thero ka su ta de aduga hojiki moina PR thamnu gai je sigi experience koi manipur je sai ta khodingi irang chokba lakbalam ne aduna masida kibom tokte June 2001 jina sakhini matamnu da PR su leirini adudagi ngasai gi matamda BJP government ju palini aduga miyam gi hoju am kanna lei wari bo ko madugi matamdu da akoi adum ngamnaba thengnaraga apunma manipur ma nga aga lakhiba prajani aduna punna thengnamine gani haiba wakhalon je leirakanda mapangi kenona akoigi manipur context ta manipur gi damak yam comment tawba hoi manipur bu government of India na luna yengbide khotpide haibaduna aduna tongan ba engal amani mamde mai magi wakhalon ni political party singi ko adu wakhalon duda ngasai gi mizoram gi CM naga manipur gi damak PR thonggadam ni ga hairakpa si mana nganga do somda nganga dam te magi ibam to haibam to ko moi gi ada parliament manung da tawna gadam ne ko adu gi defend tawba udabse sigi oina nungai jada mai tare ko adu ka ke wari Thagachiroza aduga Manipurda anauba district sembagi isuda central government Ministry of Home Affairs Manipur state government amasung United Naga Council UNC gi marakta aikogi tripartite to kama chathakre si chathaba si aikogi Manipur government ki representative ki maikai dagi di aikogi chaba proposal ama puthopa ngamde haiba phonglakli pau si doja sumaina chaba proposal ka puthopa ngamdaba haise Manipur gi lairiba issue sing oidoribra oza kamaina yengbe ai kamaina habini mase district ki boundary gi wafam je mase yam live wafam government yu India yam live ne aduga akoi gi lairiba public sida ngai akoi gi marak sida government of India sina akoi gi law sina ngai gi ai gi lam ma gi lam jailong gi lam de ngarangan ma NSN ga jailong ga keno do nomai kapnai sine ko ngai khopum ma sona ganda naksana ba jaga Tamenglong district da nomai kapnai sine ko ngai akoi gi loop proof sing gi wakalon da masidi aigi lamni masina magi lamni aigi ancestral lamni na thokpase akoi manipur sina ayam thokpa dong tawe akoi mase keno da kahani ko atai state singda ancestral lam gi wafam je yam ka hena ude ba state ki government ne na chaw do na chali hai tare akoi manipur da di kitang do ba tripartite tok to ni na ko masina akoi gi government je state ki government je legitimate ohen da ba mapung phana function to hon da ko kitang do ba dum kano gi central government gi north east ki security advisor ga je ta yawaga yahol laga heta makata ba chathaba akoi gi state government gi elected chief minister ama madugi manung duda leiba makoi gi hojiki district gi boundary hongdok pi haiba group sigi mogi oiba adai gi su MLA sing kano da akoi gi assembly da phamba yauri ne ko quite fast ta mase akoi leiba chief minister siga mogi MLA sing siga akoi mogi CSO sing siga hana phamina bam thokone ba madugi hana phamina ba matungda madugi waroi do pro pangam da bata ga ding amna bo na da legally kari to be adagi hojiki district ki demarcation da lai se ngasai gi state sina su district ki boundary commission ma su amka mathau tai ko adagi district ki su delimitation hai ba me lai ko hain ko na delimitation ma tawkini akoi gi kanu gi local self government gi su kadai gi government jina kadai wai jina kadai da vota do no hai ba delimitation ma sum ga lai ko madugi area sing lo yang kan state government jina moi central da toriba tripartite talk se masigi manung da su state government as step initiative ka loba ma dakatai hebe ata di kai no ha kan da sai gi state government sina district ki boundary se akoi hoji lai issue ji da matang matam chari ngai ji da boundary commission na ma district ki boundary commission na ma state na set up to ba ya bra na ta boundary si yeng jan na ba committee ma se ma kan da madu gi reallocation to na ba district fc district boundary se akoi gi aina maitai ni mana Nepali ni aina mana Nagane na haiga sem gadam nate ba miyam gi convenience ki matung ina sem gadam ne madu gi poto state government jine fazana convince to bom change ba adu da kai gumba district wise yeng da na wai Imphal East district ki jaga si da jiribam kolom gumba a jiribam da kilometer chani la paga la ko mi duna district headquarter la ko da adu gi awa ba thengna ba to madu me am do kokna ba na district relocate to ba adagi boundary adagi state ki administrative division sing se relocate to ba ja adu da tongna bane ba adu sakana
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯨꯝꯃꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯆꯣꯊꯦꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯅꯦꯁꯇꯨ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯀꯣ मसीगी मियाम की वादनबा इंडिजिनस पीपल सिंग दा वादनबा मदुगुमा खोंथांगनेना सरकारना कन्विंस तौबई मथौ याम जाउं ताई हाई ताई मसी होय थगचरे ओजा अदुगा एमएलए रामेश्वरना फोंदोखिबा वाफम अमा खतंग पुखचगे ओजा मणिपुर बो अमत ओइना पुनसिलगा लमजिंगबा ngamba luchingba ama mathau tare makharom da chen khraga awang lom da tanabagi matam natre PMGSY DGR DNPR Minister ka Chief Minister ga muknabagi thabak sing paikhatpa ngamdre Assam da mari suba phase ki thabak haukhrabasu Manipur gi di ahum suba phase ki tender tawba ngamdri haibaga loinana aikogi chin ga khut ka manaba anoba leader ama mathau tare miyam gi amata oiba CSO ama lehaningi haiba tongan tongan mamha ki wafam sing phongtok peri oza kamaina haibining oza honorable MLAs na haibi je ko moi maraktadi apunba leader ama mathau tare haiba ko masa maksu hojik leiba leadership sigi mai matungda chattabagi yaningda bai mong ni ko aduna moi humbu gatang leibuda osai apunba manipur gi wakalon amada mandate lawba ngamdabase sumai tawdana sigi pochida osai manungda osai kai tare ko development prospect ta osai hojiki kanogi PMGSY ade ate gi thabak lokhat ngamdre haija sidi akoigi leiba kano house ki leader honorable chief minister adagi ngasai speaker ko aduga house ki leiba disciplinary committee me amje adagi ate committee su me am lengone ade kanogi akoigi tax ki committee lengone committee me amje function tawde habji achauba khudam ama honorable MLA na pirei ne bako ade honorable MLA pirek pase mase anoba nate hajik chahi ahumga makhai ani makhai pharabani na ko chahi ani makhai phare chahi ani makhai sigi manungda 18 months ki irang sina ngasai gi akhoi am toin toina haijab do ngasai gi honorable minister social welfare ga lady siga minister ga contact kamai lei jano mana di moina di thabak se online ne sum suri haiba adubu field da yeng da yadaba unaba phangdaba gi problem le ko matam da di ngasai gi yarakta matang yam yarakane ko adi hojiki PMGSY gi thabak se ayamana chingda se subane कोई विलेजेस की रोड सिंग कनेक्ट तौबगी अदे अनोबा रोड सेमबगी थबक ने अद मसिदा टेंडर तौबई तौबंग ngam de habse minister masen mukna bai wata natana ngasai chinga koi ga leiba irang sigi matang da jaga du da chalaga survey tौबंग दबगी सु इशू सो यावंगनी अदगी ngasai bill lothokadaba su bill kaithoga UC tharaga amuk ngasai UC do chatkra matungda utilization certificate chakra matungda funding do regenerate taw kadaba pot su lotion mangam do mayam leramgani do khwaidagi koina kupna yengba yari di kaino ganda manipur assembly se mapung phaba assembly amoina miyam khanarasu miyam hanarasu miyam na ban kaurasu state ki magi law agency sing adagi ministry of home na adagi central government na state ki assembly sam na mong marin ta na function tawon mam changi maram di kaino ganda मियामी साउनब खनब है राजनीति खर लेनी ममांग क्या थोड़े तब स्टेट गवर्नमेंट डिफंग तारकपसे अफब खुदम नतेबको फंड रिलीज तौबदा फंड एलोकेट तौबदा देन अनौब टेंडर तौब देन डेवलपमेंट प्रोग्राम लौखटपा सोसाइटी की सिविक एक्शन प्रोग्राम लौखलपदा लोइनमक डिफंग तारकतादी लो के एजेंसी सिंगसिना मियामना लीडर सिंगबु उसिलक्तबा वाहंग सांग फजरक्तबा सी मसाना थोलक ताबनेबको दे लीडर की मरक्तसु खर खर फजदबा मोंग मनिन तारक्तबा थोलक ताबने सिदा सोइसे मणिपुर की स्पीकर अमदी चीफ मिनिस्टर सिना ngasai akhoi assembly je aina khamda lanjaw matungda ahumra kumdi phamgra maleko da ahumra phamba assembly sida ngasai by hook or crook manipur gi development prospects se inai na dabida ngasai manipur gi core issues se naina dabida adagi moi gi MLA tara sing manungda tara mak lak taga su yamdrabada minister do through video conference oigera natraga assemblies da poraga phamin naga masigi development program mayam se naina na ba kayam develop tawre khole habdo naina na ba tawbangam da base sisina tongan bazaga da gi mong marin ta da bokel mayam se thole ine na lou ta bane ba adubu hojik winter session leire hojik winter session le ne laiba
पार्लियामेंट की लेरी हजिक अदोसी लोरगा मखोय मणिपुर की अमुक फमगे हारकद्रा अदु मतमदुदा मणिपुर असेंबली सिना लवक पसकलोंदो अदु उरकांदा मणिपुर गवर्नमेंट से क्या मपांग कन्ना चीफ मिनिस्टर ना हाइबे पोचे क्या मपांग कन्ना लेरी स्पीकर ना हाइबे से क्या मपांग कन्ना लेरी हाइबे पोतो मधुगी मौंगदो उबो फंगदोइनेबको अदुना मधुगी टाइमिंग दो अखोय ngaimiना तामने अदुगा हाई पोचदी चुमदी चुमगनी मरमदी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सोशल वेलफेयर सिदा लेरिबा फंड जिंजे कोऑर्डिनेट तौगदमने मिनिस्टर मैम सिगा माई केंद्र की एमएलए सिंगदुगा को एमएलए सिंगदुगा मिनिस्टर दुगा पाउ फाउना बंगमदा तादी अदगी फाइनेंस पाइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अतै मिनिस्टर गैप लाइनर तादी फंडिंग की सोर्स से तथरक थबक तो सुबद तथरक पैसे मसान दामने को मसी खरा कोकनबा असेंबली की सेशन दु ngairaga maduda kamaina tawke ngasi public meeting da haibiri se assembly da haibidune ba ko yengningi se aduga mana public MLA sina honorable MLA na public meeting da hai se hai assembly da hai ko taragadi assembly da pakhum ma soidan lakani ba ko madugi poto mana hangu kan da speaker na madu khumande hangande haibagi wow thola kan da public to thola kadam ne ba si public da rajniti sana ba se si afaba idea na te ba si ko smain tamse thagachri oza aduga board of secondary education na lawgada ba tongan ba exam sing hai ba tare 10 gi 11 gi 12 gi na jingba exam sing tawragani hai ba koi February sidagi tawrani hai ba order sing tholakpa thengnare oza wafam sida lakchaning ba di ekoi leiriba lebaki issue asida ekoi school college na jingba kya ama ekoi thingzinduna class तौदबा अदे माहि तंबा फंगदबा मयाम अमा खुदोंग चादबा क्या अमा थेंगनख्रबा मरक्सिदा हुजिकसे एग्जाम तौरक्लगनी हाइबा वफम जे ताबदा अखोगी लेरिबा एजुकेशन सिस्टम अदुगा लेंगाकता अदगी तुंगी युम्बिरल ओइरकदोरिबा स्टूडेंट सिंगदा ओजाना करी वफम थंबिनी हाइबियो आई मयाम दा मसी कनोने को अखोगी मालेम थोइबा इरांग मयाम सिगी कनोदा कया तारेको पुन मालेम वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 अदगी जर्मनी की हिस्ट्री देन अतोपा ताइवान नगंगसी चाइना का थेंगनरगा थेंगाइनरगा माना लानमंगमीबसे मसी अदगी ngसाइगे मलेशिया नगा ngसाइगे यामना चाउबा कंट्री मा याम डेवलप कंट्री मोर सिंगापुर की आइडिया को सी मयाम से येंगा अखोई मणिपुर सिसु खोई इरमदम से लेबा इरेचा सिंगना एजुकेशन सी लान लेगेरा मी सिगेरा कर्फ्यू लेगेरा जितना लेगेरा अखोई दी एजुकेशन सेक्टर से सोप सुंया यारोय हाबसे अंगांग सिंगी ngasi अखोइना तौरिबा सैक्रिफाइस मैम ngasi सिरिबा मी मैम एनी मी ओइजनो बको मिचम ओइगेरा लान गापनाबदा सिबो ओइगेरा सी मैम की सैक्रिफाइस से हयेंग अखोई तुंगी युम्बिरोल ओइरिबा ngasi अंगांग क्लास 11 12 कारिबा 10 तमिबसिगी वाखलोंदा लेबाक नोंसिबगी वाखलों से एजुकेशन दगी पोरकदबने बको एजुकेशन जिगी मंगान जिना हयेंग अखोइना ngasi होनरमिबसिगी लमदम सिगी माइ जे मोइना चागदोरिने अदुना एजुकेशन सेक्टर सिदि कर्फ्यू लेरोइदबनी बन लेरोइदबनी अदुगा एनीथिंग तौबदा यूनिफॉर्म सेटपा अंगांग अमा नत्रगा स्कूल की ओजा अमाबु लंबी दे चले हारि मधुगी ओइबा चप चाब रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी दो अखोइ मियामना पिबम थोय हाय ताइको अदुगा अखोइगी सिगी हुजि लेइबा पोजीशन जिदा नुंदिन की क्लास ले तौबत नतना अखोइदी हुजिति नुंदांग बौ यावना क्लास तौरदबने अखोइगी ममांग द पुथगी मैम दो फुकट पंगमनबको फुकटलगा अंगांग सिंगसिदा ngसाइगे ngसाइगे कयनि को मतम चाना ngasi 1 2 3 का थेरम दो हयेंग 4 5 6 तो हयेंग इरांग ले अयुक्त तौरोइदबनिना अखोइ नुंदांग लोसन गे हाइबगी मदुगी वाखलोन दो लेगा मदु माइने चटकदबनेबा कनागुम्बा यंको मी ओइबसि मागी फ्यूचर की दमक डॉक्टर पैखा थाना होनाबदा अदगी आईएएस थाना होनाबदा देन मागी बिजनेस अमा ऑपरेट तौना होनाबदा अहिंग नुंदांग नोंयाइ तुंगदगै होनारिनेबको मैट्रिक पैखा थाना होनाबदा को अदुना स्कूल की कल्चर से अयुक की पुंग 9 10 दगिना पुंग 3 4 5 6 फाउदंग तौगने हाबजे मसी अखोइना थादोकपम चंगेबा दरकार लेरगदी क्लब लेवल दे बाउदा स्कूलिंग से तौबा याइबा अखोइगी ngसाइ अंगांग सिंजे पैखा फेल होइदनबको असि छात्र की कांगबुना ngaranga na koi छात्र की अपुन बलुप हाइ ताइको छात्र की ऑर्गेनाइजेशन सिंगना दरकार लेगदि अखोइना ngaga क्लास तौरसु तौहन्नी ने लौखलेब खोंथांग से याम चुम खोंथांग नेबा सिगी खोंथांग से मियामना पुन्ना एनकरेज तौगदबनेबा अदगी लोगी एनफोर्समेंट एजेंसी सिंगनासु मसी एनकरेज तौगदबने अदगी मरक से थमजनिंगिबा अमना मणिपुर हजिक लेब इरान से इंटरनेट थिंजलगा कैसु कोकदम नते नुंतिगे हंजन पुंग अनि ओम हयेंग चिपौ थिंजले इरान से यंगा अदुबौ थिंजले अदाबौ थिंजले ना इंटरनेट हंजन ताइनाबसे मणिपुर दा सुयाम लेब फोर्स अदगी अखोइगी सिक्योरिटी हैंडल तौरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देन होम मिनिस्टर अदगी ngसाइगी अखोइगी चीफ सेक्रेटरी देन होम सेक्रेटरी मैम सिगी कॉम्पिटेंट ओइबा दो अदो हंदबगा चमनेबा असुयाम लेब फोर्स की मरकता असुयामना कनो तौबसिगी मरकता अखोइना इंटरनेट अमा खतंगना
keno viral loiba paw sandoga miyam holle na khan mata gadi sarkar gi keno da ngasai gi keni ko keno da akoi gi keno si da law gi oiba preparedness ai tai ko magi operating preparedness da ason ma ule ko masi uttana ba sarkar si am confidence leina internet adagi adi education ga nangnari ni ko internet si ko ado masi chalai han ba changi ba masana chalai laga masi da online class ta hondana nungdang gi class ta hon ba angang gi tutorial jing ge sokan da ba akoi na lanji thengna na business economy si ga education ga si di so loi da bane ko si sida yam soki ta ga di ngasi di akoi lanji ngam gi bi na ta ga ngam gi da su ai ngam gi bi ado ai wa kan da di masi yam legitimate oi ba pot ni na akoi manipuri indigenous people ka sum maithiro na khali ko tabodabu akoi na maithiro na sum pham le ngai da akoi gi tung gi generation sing du gi education da aho bala ga di maduna yeng sugumba tanja ama muka lakani aduna education si di sakana yam free flow da thamna ba dagi miyam na su education da yetna ba akoi gi seso sing na su yetna ba adu ma khongthang du leibam thoi ai je du thamjai थागचरी ओजा ओजाना सु पनबीख्रे हुजे इंटरनेट थिंजिनबगी मतांग से मयाम पुनमकना मणिपुर की प्रजा सिंह सु फोंदो पीबा वफमने एकोगी लान थोगलकपदगी मणिपुर दा लेंगांग ना इंटरनेट थिंजलकपगी मतांग से एकोगी पुंगदा पाबदा सुम पाथोकपदा लिसिंग तरेट हेनख्रे हाइबा मयाम की वफमने ओजा लाक्चनिंगी बो वफमदे एकोगी सुमाइना इंटरनेट थिंजलगा एकोगी सॉल्यूशन पुरकपसु ngमोयना खंजै अदुगा सुमाइना ngahak leitana थिंजन बीबगी मवंग सिना एकोगी फंडामेंटल राइट सिंग अखोगी मत्पीबा मानबा थवोंग सिंग कया मसु उरी अदुगा अखोगी इंटरनेट सिगा मरी लेना तोंगान तोंगानबा अखोगी फतबा कईगा थोगलकपा मयाम सेसु अखोगी चपचाबा कइनो एक्शन से लौखलगा थिंगबिफम थोकप्रा हाइना खंजै ओजा मखाताना इंटरनेट थिंजिनबगी मतांग सिदा करी वफम थंबिनिंगे दो फोंदो इंटरनेट सिना तौंगामी जे फतबा सरकारना थबक तौदबा संदोकबदुगी मथकता अमुक सरकारना थबक तौबा अफबदुसु संदोकबा ngameबो हादे सरकार सिना स्वाइदा इरांग तौरे आ सिंजमैदा अदु तौरे मयाम थौरे गा हायगा स्वाइदा अमुक केनो तौनेना खनबदो मदु अरान मनेबो ngасai सरकार सिना अफबरोमदा गुडविल दे यंग तादे अफब मयाम लेबि यायबको अफब मयाम लेबसिदा अफब मयाम गी स्टेप लौकसिदा कमाइन तौगेदा अफब मयाम गी स्टेप लौकस सरकारना मसे अफबरोमदा यंगांदा हंजन हंजन तौबसि सरकारना सु तौरेदबने मसिदेदा होय चुमे वीडियो केनोदा फोन द तौबदना पाव खतंग पीबनिदना को अमसिदे वीडियो दो उरबने मियो से हेना प्रोवोक होय हाय तारे को अदो सरकार गी सु पुलिस की पीआरओ लेरिबने आर्मी की पीआरओ ले ते बीएसएफ के सु माय मसा की पीआरओ ले ngari makhoi singजना टेक्नोलॉजी बसन सिना काना मोय थबक पसन तौरी मफम साना मोय मतम साना यौवी सिगी से कंट्रोल तौब ngamgre adagi sigi sida sugum step लौखत करे सोय जगह सिदा मीना मिलिटेंट सिंग अटैक तौगे तौरमदो अखोइना सुमाइना मियाम की मणिपुर मियाम की येंगा सुमाइना तंगाई करे कम्युनिटी अनि की मीटिंग सिनग्रे गायना आर्मी असम राइफल जाम सिलम ने आना को अखोये कम्युनिटी टू कम्युनिटी कांटेक्ट तौबा माय सिविक एक्शन प्रोग्राम मतुंग इना अदुगु मगदो अमत सिंगी दबसे को मोय अफब थबक तो अमत उतरमनिना मियाम ने प्रोवोक तो को पोतु खतंग उ लेरमनिना इंटरनेट थिंजंबगी हंजन हंजन तंदा से लौ लेरेबो को अखोइना थमजनीदी मियाम थमजनिंगे सिदी कइनो हाय कांदा मसागी मोयगी अफब पोतुसु थ्रू इंटरनेट थ्रू सोशल मीडिया थादोक पिरोबा अदु मियाम दो कन्विंस तौबियोबको अदु म तंजा दो लौबा हैतबिदा मियाम गी लैरिबा मसागी रिसोर्स मयाम जे सुम कथलगा डेमोक्रेटिक कंट्री अमदा डेमोक्रेटिक राइट तो फजन एक्सरसाइज तौंदबगी कल्चर जे सुम लेरकता दि मणिपुर सिदी मर्ज तौगिबा कंट्री अमसु ओइबनिना को मणिपुर मियाम जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गे अगेंस्ट हेना nganingba हेना तौनिंगबगी वाखलोन दो मदु लाकनी हायबसे आई सुमाइन थमजगी थागचरी ओजा ओजाना ममल यामनबो फम क्या मा थंबिख्रे ओजागी चिल्लेबा मतम क्याबो काइथोकपिदुना थरमसिदा सरुक याबिदुना मपुंग फाहनबिबगीदमक्ता ओजाबो हाइनिंगाइ लेतना थागचरी ओजा खुमजै मतंग असिदा न्यूज़ एनालिसिस लोइसिनजरे मियेंग ताबिबा पुनमकपुसु अमुक हना थागचरी।